ungathathi ngamawala ngihlala ngikhona mina ungathathi ngamawala ngizwe mchuno macingwane hawu lapha kimi ngokubuza ngisho usibali bami wemacingwane mina usibali wami ngimfice ezantsi ziushaya wayiphakamisa nje ngenza njalo mina ngoba usuke efuna ukubona umtsizwa bami mina ubami umtsizwa ngichazelani ngabo ngiyabuveza kuyo yonke lento oyikhulumile macingwane ngeke ngugegeleke mina ngilokhu ngubiza ngilokhu ngilinganisa engathi ngikhuluma ngomuntu engingamazi ngizwe mchunu bakhona umcineka bakhona oge bakhona obig Zulu bakhona insizwa lezi ezivama ukuhlela imidlalo le yeyinsizwa ezisuke ziyongcweka ngamankomane ngoba ngenduku anginawo size mina angina size nje ngenduku mina ungayidazela inkani uzofikela uthanda khona asingayeluli macingwane sizodida ingane ubunsizwa buchazwa la ku TikTok ubunsizwa buchazwa go live umuntu ekoxa utshwala umnsizwa bulapha mhla kuthiwa insizwa iphelele zonke so omcineka abantu abahlela imicimbi lemkhulu obig Zulu oge umfoka Ncobo yiba abahlela lemicimbi emkhulu ngicela sizwe sase South Africa ukuze masifundisa izingane into sifundisa izingane into eyiqiniso mina angimenyanya umacingwane angisoze ngamenyanya ngiyohlezi ngiphawula ngayo kodwa mayiphika umtsizwa bami ake siyeke ukukhuluma ngicela nisihlelele impi yesibhakela ngoba le enduku ngeke kuze kulunga nisihlelele nje impi yesibhakela nomacingwane uma singeza ukwenza lokho asiyekeni ukukhuluma abafowethu siqhubeke nempilo ngiyohlangana nomacingwane lapha siyikhulumela okunye naye kodwa mangabe uphika nje umtsizwa bami ukuthi mina ngiyona insizwa awu ngithi mina lezi insizwa zakithi futhi mina ningangikhokheli nikhokhele yena mina ngizoyikhokhela mina ningamkhokheli yena inkinga yenu nifuna ukwazi ukuthi ngenzani anazi ukuthi ngenzani uyabo iniphatha kabi indaba yokungazi ukuthi ngenzani uyabo so ke asiyeke ukukhuluma uma kufanele sikhulume asambe siye eringini uma singeke siye eringini akuyekwe nje ukukhuluma ku social media asiqhubekeni nempilo sibonane lapha ezitolo sibingelelane sihlekane ngoba anginayo inhliziyo embi mina ngifuna nikwazi lokho anginayo nhlobo inhliziyo embi zonke insizwe ezangixoshwe esikhwilini mina ngizwana nazo namhlanje yonke insizwe okwahlala induku yayo egazini lami ngizwana nayo namhlanje angiyena umbulali mina angiyena umbulali angikholelwa nje kutheni mangabe uphambene nomuntu ufanele afe kodwa ngikwesaba ukufa futhi ngeke ungibulale kalula nje mawucabanga ukuthi ungavela ungibulale nje ngoba ngiyindoda mina nginomsamo engunakekelayo enguhloniphayo ongayenzi into ebhedayo kuwo nako umunye umuntu so ke bengisiza nje lezi insizwe ezithanda kulokhu zigabaza ngebhamu la hayi ehlisana umoya weinsizwe impi yesibhamu inqotshwa umuntu akekho umuntu okwazi ukuyinqoba so ungahamba ugabaza ngesibhamu la ngoba mina into engingayenza ngasuke ngikwenza uyidubule wena ngaleso sibhamu leso ngulaye uvela usuke nje uthatha isibhamu uyibulale wena ngoba uhalela ukudubula usukhathele ukuhamba udubula umoya la so ke macingwane insizwa zakithi umoya muhle funa ningazi nje mina nginomoya omuhle kabi nginomoya omuhle kabi ngumuntu nje oyigcwalela uthando enhlizweni ongazwani nokubhedelwa futhi ongeke ashintshwe umuntu angishintshwa umuntu mina noma ngathiwa wenzani umuntu akangishintshi noma umuntu ethi ufuna ngizonde wena macingwane ngeke akwazi mina ukungenza ngikuzonde noma umuntu angathi ufuna ngizonde ukhuzana ufuna ngizonde umthandeni ufuna ngizonde ujiva ufuna ngizonde ugatsheni ngeke anginayo inhliziyo yokuzonda mina nenhliziyo yokuthanda nenhliziyo yomtsizwa mina hey webabhemi angixoshi zonke insizwa mina la ezweni ngeke ngixoshe zonke insizwa la ezweni weinsizwa zakithi ngimtshela niyezwa angiyona futhi insizwa enkulu ngaphezulu kwezinye insizwa hey kodwa ngiyinsizwa bafowethu mina uyabona ke mina ngilento okuthiwa insizwa the true definition of insizwa yimina uma uphika lokho kwakho lokho ngeke ngingene egcekeni lakho macingane ngeke ngingene empilweni yakho nabafazi bakho nendlela owenza ngayo izinto ngeke ngingene mina lapho ngoba kunenhlonipho yegceke nezinto ezenzeke emagcekeni ezingeke zaziwe umuntu ezingathi noma zikuphethe kabi kangakanani ungeke umxoxele umuntu ngeke ngingene kulokho wena uma unelungelo lokungena kulokho vele impilo yenu
ngeke nginibone ukuthi niyathanda njalo manikhuluma nifaka abafazi nifake zonke lezi zinto hayi mina mangikhuluma nensizwa ngiyenzi leyo nto leyo uyabo asiyeke ukukhuluma na uma kuukuthi lolu daba siyaluyeka siluyekeni uma kuthi siyaqhubeka ukukhuluma ngalo ngicela ningihlelele impi nongizwe yesibhakela nje siyeke ukukhuluma ngaphandle kwalokho mina nomacingwane soba abangani ngeke siphinde sikhulume ngokuphikisana ngoba ayikho into esiyikhulumayo lezi izingane izokhula ingazi lutho ngifuna umacingwane angixoshe bese ngiba umfana kuyena noma mina ngimxoshe bese ba umfana kimi bese siyaqhubeka siyaphila sesazana igaba zethu singalokhu sileva la sichitha isikhathi thank you angisafuna ukukhuluma ayizondi kabi zonke izinsuku ngeke nginixoshe nonke izinsizwa zakithi mase kuthiwa siyalo kodwa mina ngingakalwi nawe angikwesabi nje noma ngabe ubani mangingakalwi nje nawe angikwesabi wena ke wakhula ngakini wazi ukuthi makukwe kwakho ukukhuluma fanele kubula umuntu qhubeka naleyo nto oyifundiswa oyihlo bakho thina safundiswa ukuthanda safundiswa impilo safundiswa ukukhuluma ukuthi into ungayibonanga khuluma mawubhedile uyobubhede kahle phakathi kwabafowenu ocabanga ukuthi fanele ngiyifeke akeze hawu lokho uyikhulumela ngakho macingwane uyayidlalela iningi lalabo abantu enibasabayo nina iningi labo labantu enibasabayo la ku social media abayiveza beyizingozi nani basaba mina akanginaso isidingo sokuhambe ngichazela umuntu ngami ngoba kukhona izinto omunye indoda ofuna uyibona lokho akuyona impilo bese uyakiyeka so ningangiphikeleli mina ngento engenayo impilo ngoba aniyazi ayizondi kabi